pada kering kayak zaman jemuran. Ngoyan dulu kamu. Lapar deh. Lapar sih. Cek nasi masih ada? Ya nasi udah pada matang tuh semua. Lapar ya. Ya, sana makan dulu. Makan dulu. Nah. Wah, enak sambal asin. Alah, ơi. Có minum ấy. Gimana Kang Darman nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ceng, ada apa, Ceng? Biasa cek iuran sampah. Oh. Bentar ya. Ya, Saya ambil dulu uangnya ya. Ya. Tunggu bentar. Tunggu aja, Ceng ya. Yap cek. Mau nih, Ceng? Iya mang biasa we sampah joron lah ya. Oh, sampah jeung eta ronda. Biasa we bulanan. Lapar nih, Ceng? Itu mang tadi geus sarapan heula teh. Wis ya lapar nih. Mang teu eungat parareg teh atuh. Ari sang urang kusaha. Itu dah, mana sih? Hei, ucing tinggal. Hush. 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 Kucing mah. Kucing. Kenapa, Dharma? Ini cuy, dahar itu udah kucing dan dari dahar saya setiap kucing. Sama kucing. Ampun aja guys. Siap mang kaum kena naon? Dahar kucing lapar kene teh. Ada. Cek. Ya, Dharma. Lapar kene, saya pengen dahar kene. Mana beliin eta jeroan? Jeroan. Karena enak makan jeroan. Ya, tuh. Kecil-kecil jalan. Hah? Jeroan eta, nanti khusus ayam jeung ati. Enak kene. Orang-orang.
Baca. Iya, itu kita rek tanya. Kita mah. Pandangan jerawan, standar mah yang jerawan. Kan bahaya ada sakedeung eta kahareun. Ira cucu kagok tinggal berbarang gawe di imah. Geus di guru pandangan nya. Sakedeung. Tuh gerak pulang. Jeroan. Moal era sakedeung kadinya si guru pandangan teh karunya lapareun bu si karunya. Jauh, Bu. Amat. Yang guys. Duh, kemana nih yang jeroannya? Kira aku Kang Darman, ayang jeroan. Ah, beres juga nggak ayah. Sakuyas lah dikreditkan tuh. Bade sasihan, bade mingguanan mana? Cek. Tarawih. Tuh, Kang Darman daleman buat siapa ya? Masa Kang Darman pakai daleman? Duh, kebenaran tuh ayah Cida tukang kredit pakaian juga ayah lah didinya. Cek, Gimana, Ceng? ayah jeroan. Hah? Jerawan jam salah jerawan. Tuh, lincut. Saya oke dititah si Kang Darman. Pandangan anak sahanya. Saya kan teh jerawan derek cangkir. Ah, dua nana wece lah. Soalnya ngomong nama jeroan wece lah. Aja kira-kira dua nana. Nah, udah 50-an kan lah ngararisan ya tigisuk ya. Oh, 50. 50 cek. Belah dua nana. Laris manis. Ceng. Jam saha eta teh, Ceng? Iya, saya ge dititah ku Kang Darman kita meuli ieu tinggal saha. Jam saha eta? Teuing lah tuh bae lah. Kembali jalan tadi, mana ya? Apa sih? Menang oge, era oge. Mak, tun. Mak, Ceng. Ceng. Terus, Ceng. iya mang nganterkeun jeroan tadi dititah. Oh, Ceng. Oh, dia. Ya, mang eta. Iya mang. Oh. Oh, Ceng kan nuhun. Ceng. Mana kita salah? Mau di nu kieu. Mau nyaur aku udah nu kieu. Dititah jeroan tadi mainnya mang. Astagfirullahaladzim. Mana dewek teh kudu dahar nu kieu.